Tēnā rā koutou katoa ko Stacey Morrison ahau. Ka nui taku manawareka ki tēnei taonga reo Māori hou, ara te whakamauritanga o tētahi puka puka rongonui, Anne Frank, The Diary of a Young Girl. Ara, te rātaka a tētahi kohine, nā te haumihi a te Mason I whakamauri. He rātaka whakamiharo nā tētahi kohine hurai I ātatuhi I ona whakaro, I a rātou ko tōna whānau e huna ana I ngā Nazis I te pakanga tuarua o te ao. He kōrero whakaawe-awe I ngā tamariki rangatahi o tira tātou katoa kia kaha, kia maia, kia manawa nui tonu, ahakoa ngā whakatara, ahakoa ngā wero nui. Ko te mātāpono matua I roto I tēnei kōrero e ki ana he mea mōrearea te toiharatanga me te whakahāweatanga. A me tohe tonu tātou, me he mea ka wheako tātou I aua āhuatanga. E whakatena hia ana tātou kia whakatika I te ao o wā tātou tamariki mokopuna haere ake nei te wā. Hei tauira o ngā kupu aroha I tuhi e Anne Frank, nāna I ki, e whakapono tonu ana au, ahakoa ngā mea katoa, he pai tonu te ngā kautangata. He mea whakaputa te rātaka a tētahi kohine e te Holocaust Centre of New Zealand. Ka taia te hoko, hei pukapuka a pepa, hei pukapuka a matihiko hoki, kai tēnei pai tukutuku. Whakamiharo ana taku kore e ruke atu I aku wawata. Kua hea noai hoki. Kua kore e whaitikanga. Heo I kāro piri tonu au I te mea e whakapono tonu ana au, ahakoa ngā mea katoa, he pai tonu te ngā kautangata.